We now have better mobility and a good fleet management system, armored vehicles for special operations, and a revamped air wing for air support services. Mutongoria wa bururi kuga ruhonge rwa borithi ni rukuongererwo kigina hari kugacirithia mirutire yao ya wira. Thutha wa kuhamurithio guku bururi-ini, Miguna ni acokete guku bururi-ini kuria oritio oe visa ya Kenya ya mieri 6 na aneane passport yake ya Canada. Ilinukula ndani ya maji. Aikari ya Isiolo gutangikana kurumwo ni ng'ang'i magikira rũĩ rwa Ewaso Nyiro ni undu wa kwaga darasha. Mambo kama kuanikia nguo, kuchota maji, kutumwa mahali popote ni Kevin na kunisukuma pia. Na nyitanira na Wangui wa Muirore agikurehera rugano rwa muruto mwe wa miaka 10 wa kirathi gĩa 4 na mathina maria aragerera guteithia nyina mũciari na ciana ciao ingĩ 2.